Processing Center inauguration tawagi thoram sida noluk se bagal wena konfirm langda lengsin birana bai damakta lengki regle ba medo do nai kai khumna sare civil society ki president ogiri ba lebire kai khumna sare President of today's function Sri T.H. Kumar Guest of honor Srimati Kengu Juringla IAS Director of Trade Commerce Industries the Commissioner in charge of honor Singi Marakta, the chief guest, respected chief guest, and use in the tradition. I request of today's respected chief guest, sir, the guest of honor, and the president of the function, Dr. S, Executive Director, Rubber Board, to light the candle of today's function. Along with all the guests of honor, Srimati Kengu Juringla, converting to this state. Grade 3 madam, grade 1, 2, 3, 4, 5 lane. Ibungo Hal Mitai, landowner of GPC, this GPC. So, ikai kumnasariba ngasigi GPC asigi landowner oibiriba Sri NG Ibungo Hal Mitai bo ikai kumnasabagi honor to zabagi atuganuba. So, I do request our today's chief guest, Dr. K.N. Raghavan, IRS, Executive Director, Rubber Board, for honoring Sri NZ Ibungo Halmete, landowner of this group processing center. Dr. K.N. Raghavan, IRS. This felicitation will be done by our society president, Taunawzam Kumbhamite. Felicitation to processing center. Next, Rubber Board Zonal Office, Guwahati, felicitated by. He will be felicitated by T.H. Singavi. T.H. Singavi, the RPS.
R.K. Nobinsana Singh, Pradhan Dibong GP. 멤버ꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟ ꯑꯃ ꯍꯥꯡꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ 6 months transaction ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯇꯩ ꯕꯦꯡꯁꯤꯡ ꯐꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯇꯩ ꯕꯦꯡꯒꯤꯗꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯕꯦꯡꯅꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏ ꯆꯍꯤ ꯑꯃ transaction ꯇꯧ ꯍꯥꯏ ꯄꯩꯁꯥ ꯊꯝꯕ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄ ꯊꯝꯕ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄ deposit withdrawal ꯇꯧ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯤꯚ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯕꯦꯡꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯊꯥ 6 ꯈꯛꯇꯪ transaction ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ interested ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯃꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯄꯥ ꯃꯄꯨꯔꯥ ꯕ꯭ꯔꯗꯔꯗꯨꯅ account 1,000 ꯍꯥꯡꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ATM ꯄꯤꯖꯒꯅꯤ checkbook ꯄꯤꯖꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯥ 6 ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯤ 1,000 ꯊꯝꯃꯝꯒꯅꯤ after 2 days 1,200 ꯑꯗꯨꯝ ꯗ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ATM ꯗꯔ check ꯗꯔ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯏꯆꯥ ꯏꯁꯨ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯃꯨꯝꯕꯥꯏꯗ ꯀꯦꯔꯂꯥꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯣ ꯊꯥꯒꯤ ꯊꯥꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ 10,000 ꯊꯥꯕ 20 ꯊꯥꯕ 5 ꯊꯥꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯣ MSCBꯗ RTGS form ama NEFT form melaga paisa thabi mama mapagi account tawga aduga passbook to reflect hongi ngasi gi tarik ta agi sada 5,000 thai hebdo it is also a kind of aduna passbook to reflect tawgani marum aduna akoina mi sing che lakpiu sahi tarani pangi mathak tarani pangi makhadi voter sandam ne yadre tarani pan and above 18 years and above to lakpiro aduga account hangbiro aduga akoi loan pin na patog jage sigi members sing asida aduga akoina rubber bagan ji the rubber bagan may be on the top of the hill we don't mind rubber bagan ji chingthak ta lebi yai lejejanu akoina photo ka budi sakani ma lepani ayawni aduga rubber bagan gi geta munung de sanga ga ha yengani aduga kadar to budi yaroi aduga magi rubber bagan gi tak sithada lebi photo madudi akoi photo khatani ka khodopa अपोइना सेक्यूरिटी लोग बेदी मागे जमाम बांदी सोमदे युम मचा अम लेबिदो युम मचा जमाम बांदी की मखा दले युम मचा दो अदुदा 7.5 लाख की इस रेस्पेक्टेड SDC SDO ना मदु पीबी रगदी मंगों दा अपने मंगा पीबो था तरुक लेरगनी को याम थुना नन हाइबी रगनो अपोइजु सेप्टेम्बर की ताम मापन दा संगा बनी रेस्पेक्टेड DC मदि ऑनरेबल CM ना संगा बिरमनी अदुना मसीगी प्रोसेस से तौरगदी हारिबा लबर बगान की वर्कर्स सिंगदुना साफटलगदी मोइना लबर मही म्याम दिसि पोराग तौदो नेत्रा अदि सिदि त मराम खाइना लबर मही फंगनी अदो लबर बगान की प्रोड्यूसर वर्कर्स सिंगदो साफटलदी सिसु साफटकनी आगी लबर बगान की मीदुना लाइरदना लेरदी सिदा पोजौ अरोय अदुना साफट मेनेजे हाइरगदी अखोय हाइबा सोमदा फैमिली दो अदु हाना अखोय पैसा थादरके अदुगा मागी लबर दो सोमदा लाजुन लेफ्टन अदुगा हारिबा खुदिंग से लबर सिगी ग्रुप प्रोसेसिंग सेंटर सिना वेरीफाई तो बमसक तापु मी ओगेदबन लबर ग्रुप प्रोसेसिंग सेंटर सिगी चेयरमैन सेक्रेटरी ट्रेजरर ना सिल फुरगा मामसक तापु मी ओगेदबन भारत पर्सन मत अखोय तिपियो अखोय सिदा ताइने जर कने अदुना बैंक दी थोइना हाइजनिंगाइ लेते मरमुदना अकाउंट मा हांगदोपिरो पुन्ना साफु मिनसि हाइबा फमसे थमजगे. With these few words, let me thank you all. Thank you, Madam Gina, for your valuable word of thanks. Now we have the song will be presented by and the music and digital band Jiri and Kashar.